Assalamu alaikum көрчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Сатууга колум чыкты. Орловский породада экен. Темир көк түстө экен. Бастырчы. Азыр ушу тай боюнча маалымат алып беребиз. Тайды көрсөтүп беребиз болушунча. Колго көнүп калыптыр, уже жетелеп нары бери бастырып кеңири карагын болот экен. Çağır aldım noktasın. Bişkek'te, kulum Bişkek'te turar. Bastırçı. Mukaşke den soğuk jakşı. Mukaşke taydın den soğuk jakşı. Den soğuğu jakşı, jebичи jakşı. Urulgan, soğulgan, sıyırılgan yerleri yok. Taza o tay. Taza tay. Den soğuğuna yok. Taydın bazını aytpayсыз mı? Bazı kança? Taydın bazın 100 деп. 100 sürü otası. 100 sürü otası düşüp berебиз jakşылап. Kemi var ha? Kemi var, söyleşip jakşılap düşüp berебиз. Tuğanlar, uqtuңар, Орлов породада экен. Ош жолдо доставкасы бар. Доставкалар бар дейт. Жет областка доставка бар экен туғандар. Орлов породада экен. Кимге жаккан болсо, Мукаш экен номерлерин жазып калтырабыз. Номерлерине байланышка чыгып сүйлөшүп кемин сурагыла туғандар. Ушундай Орлов жылкысы болду бүгүн сатууда. Дарегин айтып өттүк, бааларын айтып өттүк. Бастырчы. Айт жанар, кетишти кара. Мына туғандар бүгүн чыгышты ушул кулум болду. Номерлерине чалып байланышкыла.